thobela re loja nena ke Mankoko Baby hle ke wa lena wa ka metla la botlhano le lengwe le lengwe go taba ya ka le Mankoko Baby mo go thobela FM mo e leng gore le kgono le re a tseba gore ngwana mongwe le mongwe a tla mo lefaseng o tla phutetse dimpho tša gagwe ge o thoma go gola o di phurulla ke mo e leng gore thoma go bona gore o na le talent ya go dira eng se ya ba le gore ka lehlakoreng le lengwe go na le bana ba e leng gore a ke tsebe gore talent ya rena ke go sotla bana ba bangwe ke go batlaiša go ba ke eng e fela go na le mosadi e leng gore re na le ena a re wa bona nna ke thuša bana ba bangwe gore ba kgone go ikemela ba kgone go ikamogela ka baka la gore le nna ke belego ke na le maemo a e leng gore ke rile ge ke itebelela ka gore nna gona phoso fele go nna e fela le nna ke be ke sa mmone go fitlha gona pele ga a bolela ka matsogo a re ke na le menwana ka re okay Beverly ke gona ke bona gore letsogo la gagwe la ngele le la go ja ga e tshwane e re nna ke mo amogele ka baka la gore o tlo re tlhalosetsa ka bophelo bja gagwe ebile o ngwadile lepuku ka bophelo bjo dumela tle Dumelang se se Mankoko. o gona Beverly Ke gona le kae? ke gona a bona ke rile go tsena mo ke go lebeletse ke bona le buka ke re okay nko o dire so okay ke bone le mo pukung ke ka mogolong re bile matsogo a gagwe ka Ke gona nna Beverly Maphakane. yeah This is me. A gona Beverly o mongwe. Ka ntle le o. re thabela go ba le wena Beverly Ka thaba ga le nkamogetse mo studio mo se se Mankoko. okay re botse gore ke bele gore gae ke kae tle wena gona go tse bjang go tswa mo gae Nna ke belegetse sepetlele se ba se bitsang Jenfest go la Sekhukhune. Ke jwa motsaneng o ba bitsang ga Nkwana gona go ga Sekhukhune. okay Appel Cross. a phele mola ke ga geno Appel o yela ke a gesho. Ke go letse gona ke tsene sekolo gona until ke fihla go grade 9 mo batswadi ba ka ba decidileng gore ai ngwana wa rena re mo tšea re mo ishe go la Gauteng a yo go kry-a a better standard of education wa Gauteng a yo explora o ipotsa gore ka baka la gore ke a bona re letsogo la gago la ngele le la go ja a tshwane le le na le menwane mebedi le le feletse ka menwane o ipotsa gore o phela ka bogolofadi goba o ipotsa gore ke ka mokgwa ke belego ke ka mokgwa ke belego ka gona ke dira se sengwe le se sengwe ngwano mongwe a se dirang ke gotse le ka gae ba nruta go hlatswa dijwana ba nruta go hlatswa dihempe tša ka tša sekolo ke tukološa gribaeng ke dira ntho nngwe le nngwe ka type buka ke ke ngwadile e typeile ke nna ka sebele ge o ngwala o šomiša letsogo la ge ke ngwala ke šomiša letsogo la ngele eupša mme motswadi o rile nako ke sa gola ke re practice go ngwala because ke motho wa go le gore o ba ntlhokometse too much o rile re lekile go ngwala ka letsogo leo ka la go ja a re bono na o ka se kgone na mara handwriting ya ka e be le sloppy so ra decide gore okay berekiša lona lo mara dilo tše dingwe o se ka ilimita o motho o feletse go swana le ngwane o mongwe ka itšea jwalo ka gola ke le jwalo ke itopana ke lo mmotsana ke lebeletse spelling ke sa bone difference go bana ba bang ke bapala le bana ba bang ga botse ke bapala diketo ntho nngwe le nngwe go sena bothata lebelego le ba ba kae ka gae go njwale nna ke nna wa mathomo re ba bane gonne ke na le baratho ba bararo okay leetong la gago la go gola bjalo ka ngwane mongwe le mongwe ba e leng gore bo raloka le bona bana ba na le go gegea ba na le go tshwenya ba go tshega ba šupana ka wena go be go le bjang aowa ka gore ke goletse motsanong o monnyane mo e le gore e be re tsebana re tseba gore mang ke mang o tswa kae maemo a gagwe keo ke belege ke pilonga tso bana ba bang ke sa bone gore nna ke different jwang le bona ba nkamogela a zanga ke gopole mo e le gore ke bapala ba re hai wena o ka se dire so because eng ba nhlaola aowa maemo wa ka a changitše ge ke gola ke tla nthoelang batswadi ba ka ba nkiša Tembisa ke lo tsena sekolo se seswa ka grade 10 ge ke fihla tšatši la mathomo sekolong I was looking forward gore ke thome sekolo se seswa ke tlo lena di-language tše diswa a bona be ke tšhogile as normal gore okay ka tsena sekolo se seswa letšhogo le le normal mara ntho e bankamogetseng ka gona ke ebile gore a se ka e expect because ke rile ke fihla ka tlelaseng ka fihla wa nna ke sepela ke le confidence ke le Beverly Maphakane letsogo la ka ke le lekeletše ke sepela jwalo ka motho mo lo mong and then ka dula fase ge ke fetša go dula fase bana ba sekolo di-classmate tša ka ba tla ba surrounda desk ya ka and then okay ka ipotsa gore okay
ke Ba go ko mo- ba thabetše, nthabetse Makwela ba Moswa. nyaka go tseba ka nna gore ke tswa kae ke wa gamang wa bona Mm. so mara semaka se bile ge bamputša gore wa letsogo la gago le le jalo okay ke a tseba gore wa letsogo la ka le bjalo ke belego jalo ka ba raba kere nna ke belego jalo ke modimo o mpopile ka mokgwa o mara go bona karabo yeo o ka re be se enough o ka re ba nyaka go tseba gore why modimo wa go dirile so why this so ba thoma ba šupa menwana go nna ba nkwera go ba le masebo kwa le kwa wa bona so ke mo le gore ka bula matlho monagano mongwe wa re oh kganthi o different from bana ba bangwe ge ke ya gae tšatši leo ka thoma go nagana menagano e mentši gore gao modimo kganthi wang o expose so wang o ntira so la bona so ka thoma go idoubt and then ka thoma gore aowa o ra gore ga ke enough go ra gore ga ke fite in this society and then gore ke feel enough and normal e re ke fihle letsogo laka go avoida dipotšišo tša go swana le tšeo bana ba ka tlelaseng bampotšiše go tšona le go avoida dipolelo tše dintšhi e re ke le fihle go se ka bona motho Bevele bo dira grade mang? e be ke dira grade 10 ke na le 13 years ke le teenager Yo. Ya ba le gore ke ka mo go thomang o fitlha letsogo la ka gago fihla letsogo la ka gona ka thoma go idouta ka se file enough every time ge ke tswa ka gate ya gešo ke phutha matsogo ore ke lefa ke la ka potle and then ya ba gore it got to a point mo ile gore ge ke reka diaparo ke kgetha diaparo ke make sure gore tsa dipotla so ebile reflex mo go nna gore swantse o acte so swantse o dire so gantsi ntho e dira impact nna ke e bone e creates ntho e re bitsang void because I ke create di story gore nna ga ke enough nna ga ke normal ga ke sana boitshepo eng ya nja ka mogare ga ke bone at that time ke le teenager and then I create a space go tla to a point mo ile gore okay how can I fill this void o swantse ke dira because motho mo lomo o nyaka ga amogelwa motho mo lomo o nyaka lerato in some form as much as ka ga ibang ka mogeji as much as ka ga ibang pontshitse over and over gore ba nrata gore ke normal but the fact ya gore nna ga ke itshepi o swantse ke nyake ke tle le plan gore okay ke direng gore ke amogelege and then that's when I started gore okay re ke tsene go relationship ke gore ke feel go be le motho a reng Bevele ke a o rata Bevele I feel that void I'm complete khanti a se ka mgo iberekang ka gona a se ka mgo iberekang ka gona lerato go sa ithate lerato from motho mong le ka sugile le bile enough o sa itshepe o ka sugile o tshepile motho mong o tla ya mo ka moka wa nyaka lerato mo ka moka I never will agree until you worked on yourself. Go diregileng go seno fetša go nyaka lerato o le hwetša ka baka la gore go na le ditaba tše pedi ke le go nyaka lerato le leng gore le tlo go koša gore o ka re o feletše ka bare bo o iko o sa felela le ka mo lehlakoreng le leng gore ke gore o ikhweditše o dirileng gore o ikhwetše o ipotse gore ke nna Bevele ke tla tšwela pele ka bophelo a re leratong pele okay ge re ya go leratong pele lerato le la le fiti le bonagatše o ka re ke ntho e be ke nyakang a ke re o disparate gape go kwagala o ka re ka baka la gore bo nyaka go rata o bonnela o ka re Bevele napile o tla lebelela gore go lanka sebe gausi le yena o tlile go wena motho o goba o monyaki o tlile go nna ga e tla zanga ka senya nako ke ntho e be ke lebelelang no ke tlo feel full ke tlo feel complete ke a ratwa no ke tla shine I will compensate for what I'm feeling inside so lerato le la vele motho ga tla go rata ene o lebelela ntho o le disparate a presenter anything ke yona wa believer everything ke go rata wa believer feel good oh at least finally so go tla to a point mo ile gore motho la o no re awa a ke sa go rata ga re sebaka ga ra sebaka e putse sa ra ka morago ga nako e kae ka morago ga ngwaga e bile dikgwedi nya le go 10 months a sebaka and then ke mo ke ra a se lelwe a se lebele se le no tsoga go botsa gore Bevele a ke sa go rata ka molomo go ba ka WhatsApp ka message bo sana di message sorry ba re ke Nokia ya ka 20 king in model o go leverage mara na kwela di Nokia technology sa hlola iba advanced so
message motho a ke sa go rata ke mo founela motho a sorry phone ya public phone ke nako ela go sana le di-container tsa di-public phone ke ya public phone ga e kwa re ke voice yaka wa drop yo and then mara ka tla ka hwetša phodišo not gore phodišo I got over that situation because the following year be ke ya go la matric and nna batswadi ba ka ke batswadi ba le gore ba rata thuto e ba nlaile ga botse gore tsena Kgaogana le bashimane o tsene kgaogana le bashimane o tsene sekolo so I remember to gore ke a gore ba re matlong ene ke nako e la gore maina rena ba printing ba newspaper straight so ka ipotsa gore re ke tsene sekolo ke complete matric wa ka tša marato ke tla di bona mara go bosana le ntho ela be ke sa continue ke fihla letsogo ke avoida gore batho ba nlebelele gore batho ba mpotsiše gore go diragala and then that continued university ka dira jwalo gantši ntho eo ya yepa ga kere self esteem go sena yona ya bonagala so nna be ke na la mothole ke ipotsa gore no I'm an introverted ke dira di-excuse hey ke so hey a ke rate batho hey ke motho o homojeng but later e catch up alo no re tla pointing ya bobedi gore no o tswile jwang ka ra o lemogile jwang wa tswa ka ga yona a bona go gola o discover ke rile ke gola ke le mošomong okay mošoma mathomo ke rile go šoma and then ka kry-a o mongwe mošoma bobedi ka resigna kwa wa bobedi and then ke sa dutse kwa after mengwaga ka ra nna I want to do business be ke le ngwana o bohlale ke rata go explora ke rata go putsisa gore nka dira jwang tšhelete nka dira jwang eng so ka dira business ka opena business ge ke bula business ya faila ke šetse ke tlogetse mmereko la bobedi so I hit a rock bottom ke le gore a ke na selo ke šetse ke sana le di-insecurities kore university o feditše o sa itshepe mošomong le gona mošomong e be ke sena choice because e be ke swantse ke type be nka se fihlele bang ba ntsebe so I had to negotiate with myself gore okay at least do this with your colleagues mara as soon as you step out of the office a re negotiate mo ke di-insecurities tšaka low self-esteem yaka e ra re negotiate fihla letsogo la gago batho ba se ka go bona o ya renkeng o dirang fihla letsogo la gago o ya shopping fihla letsogo la gago la kwešiša so after I hit a rock bottom ka mahlatse ka morago ga sebakanyana ka hwetša mošomo gape but ga ke hwetša mošomo gape go na le voice mo nna e mpotšiša gore okay modimo be ke šoma ka bula business ka faila no ke boetse mošomong what is the purpose why ke ya back and forth mo life why ke round ke sepela in a circle go sena tšwelopele ke tletse mo bophelong and then this voice very strange voice ya tla go nna re before you try to figure everything else be free with yourself like e be ke le taxing ke di so voice eo ya tla re be free with yourself before you try to figure everything else about life ka phaphama and I knew what it meant o tloga mo a sang ka boela morago ka itebella spilling ka morago matšatši ka itebella spilling ka letsogo la ka leso because normally I wouldn't look even myself in the mirror be ke tšhaba le seriti sa le reflection yaka because ke bona gore wa felela you have flaws but from that day voice it sounded so real gore I had no choice gore ke confront and then the first day ke confronta dikeledi datjwa there were so many emotions there were so many opinions from the opinions tse ke di getarileng from kantle ka itebella and then voice engwe ya re le nna if ne ke le batho ba bang ne ke tla bona weird mo go wena letsogo la gago le weird but le lengwe la re mara modimo o mpopetse eng ke eng purpose modimo ga a dire dilo for the sake of go di dira why are you in this situation ka ya ka voice ela ka ja voice because normally ke ithutile mo bophelong gore re na le di-voice tse different
and then ra choose gore re theletša voice e feng. And then ka ya le voice eo ka ipotsa gore you know what ngwana batho e confirmile voice gore be free with yourself ke modimo ba bolelang le wena, and then you will figure everything else along the way. And then ka decide gore okay ke thoma kae modimo. Yeah. Modimo a re tswela pele ka ntho e dirang e tebelele ko spilling. Face your demons, confront them. Yeah. Wena itibelle, scrutinize yourself. What are you going to tell yourself? And then it became a ritual. Gore ke speeding every morning. Ka nako e be ke ya mmerekong. Ga ke fihla mmerekong the first thing ke speeding. Ke speeding se segolo so ka bathroom sa mmerekong. Yeah. Ke itibella. At first go bole thata because I ke tsebe letsogo la ka gale ke fihla. Not gore ke fihlele batho fela le nna I was hiding it from myself. It got to a point mo le gore le nna be ke fihla ke try gore Le thoma go tshosha le wena. yes, I don't want to face myself. You know, ke try gore ke ipotsa gore no ga se issue. So I got to know myself, ke confront ke re okay. And then go ya ke thoma go ipotsa gore okay, Beverly Maphakane, you are beautiful. You are strong. You are amazing. La mathomo be ke sa itshepe, mantšu a be ke sa tshepe. Mara ge nako ntši ya ke practice, ke a bona bobotse jola. Yeah. No, ke thoma go bona smile, ke thoma go bona bobotse ba ka holistically. Gore hi man. Ga botse ntho e ke tshegofatšo, ntho e ke mpho. A se mang le mang a bopilweng so, ke special. So, ke bile ke ngwala journal ke okay, how do I feel about myself today? Today ke dirileng, today I got proud. Ke ile renkeng ke tsamaya letsogo la ka le on the side. Batho ba le bona ka moka. So go tla di idea gore now that you are healing yourself, gape ke go iphodisha ka mogong. Wa iphodisha o tswa ka gare ga mokoti o boleng ka gare ga ona. Yeah. Wa shine no. A go sana tsabolo gore mang o reng. You know Ebile ke yona pholo ya mmakgonthe eno ka baka la gore o fola ka noša o gapeletše ke motho mongwe a reng ikamogele ithate dira eng ke nna ka ijela ke re wa ikamogela no matter what. Ja di opinion tša batho o di bele kwa. Wena what matters is how you see yourself. Ke ntho ke ipotsang yona. What matters is how you see yourself, how you perceive yourself, how you feel about yourself. A bona go ka mastera ntho e gore wena o yo motse. No one else, no critic from outside will tell you otherwise. Even it won't affect your esteem anymore. Wena o tseleng ya gago, modimo a tsebe gore why a go bopile so. Go go tsere nako e kae gore o ikwe gore o ikamogetše ke wena Beverly bila o šikinywe ke selo? Ke mengwaga. Okay. It's a journey. It's a journey because ge nke ntse ke le mo ke ikamogela go tla lentšu le leng gape le re no. Now because o mastera this self-healing journey, self-healing journey and self-discovery. Thusha batho ba bangwe. Okay. Ke sa heala, mara ke feela gore I'm making progress because ke journey, ga se destination. Ke leeto. Every day like ke bolela gore I had to gore today I still do affirmations. Gore ke motse whenever I feel down or whenever I feel some doubts. Ke a reminder gore ke tswa kae. O sana le mola eleng gore ka re o sepela batho ba go lebelela ona le go Batho ba ka ba lebeletse letsogo. Batho ba lebelela, batho ba botšiša, but now I answer with confidence. Okay. A ke sana tsaba le gore ba nagana ke a botša gore ke belego ke le so. And gape ke a botša gore I do this. Ke ngwadile buka. Yes, ke a fodiša. Le wena if you feel like o na le ntho o sa feeling good about yourself, nka go thuša. Ebile a sanka wa re go fetša go belegwa go dutse o tlhalefa o bona gore matsogo a gago a tshwane a sanka go ba le mo ile batswadi ba reng aowa ke bolwetse ba gore o lwetse o ga diragalang menwana e mengwe ya tswa ba no go botsa gore a sanka go diragala selo felo ba mpoditse fela gore o belego le so and o complete a gone bothata ka wena. Ke ntho ke gopelang ke gore mama ka leseka-seka botšiša gore go bohloko ke ra wa go bohloko ra wa gona go se bohloko ge o motho tla dira ntho ngwe le nngwe ge re ruta bana go hlatswa dilwana ka mo gae le wena o tla hlatswa. A re lebelele gore nako le o bo o nyaka go ikhwetša nako le o nyaka motho e leng gore a ka tla thiba
sekgoba sela e leng gore se be se sego sa gore o ithate bo ikamogela o nyakile molekane a feletsa go kwisitse botlhoko bo sa le monyane gona bele o na le yena motho go njalo ke na le yena ke na le yena and motho o mpontšhitše also a different perspective ya life gore go sa ikamogele a gona motho a tlo go amogelang yeah because be ke na le di-insecurities mo relationship ke sana gore kopane kgale le ena and then ge ke thoma ke mmotsa be ke tshogile ke re maybe le ena o tla nlatlha eng and then ge re ntse re tsamaya ke fela ke na le go doubta no ge re lwa kwa le kwa ke fela ke mmotsa gore okay tsamaye o ba le motho a leng complete maybe o tla go kgotsofatsa or something like that mara ka lena gore o nrutile le ena o bapetse karolo e kgolo mo go nna gore love yourself first mampotsa ka mhlale ka matšatši gore love yourself first no matter gore ke go tšholela lerato le kakang ge la ga go le shorta la ka never le dire selo yeah o tlo phela o tlo phela o na le menagano e shile of which is ke nnete a gona ya go feta eo ke nnete that's why ke ngwadile buka e kere ke ruta batho gore it's hard no matter how you are because ke realize mo leetong la ka ke realize gore insecurities can come in so many forms a dire gore o swantse o bele o hloke letsogo or o re motho a ka no ba a na le mmalo different maybe a lo mosu than dithaka tša gagwe or a le mošweu than dithaka tša gagwe or a na le hlogo e jwang or a na le voice e jwang and then o ba insecure nna nna ga ke enough nna ke matlong amogelang nna ga ke bolela batho ba nagana gore ke monna or nna ga ke bolela batho ba nagana gore ke mosadi gantsi ntho e na le purpose ya gago ke go ruta batho gore ba itshepe purpose ya ka ke go ruta batho gore ba itshepe and ba use that thing ya bona ntho ba naganang gore ga enough ba use to their advantage a bona ka mokgwa ke usang letsogo la ka to my advantage ke le o le šomišitše mo bukeng ke le gore ke le šomiša no go fodisa batho from their low self esteem so ntho nang le yona that thing that o hloileng or o nagana gore ga enough lebele go ka lebelela gabotse e na le molemo mo bophelong ba gago e na le purpose modimo ga gago direla you stand out because of that thing ke bevele maphakane because of that this hand if nke be se letsogo lo batho be batla ba sa go tsebe bo tla mo sa ngwala le puo even ka se be mo studio le se se mangkoko wow mangkoko a se mangkoko e be ka se me mangkoko because of voice ya gago a bona voice ya gago e sweet ke go tle go theletsa go ntshurigele le butis khumbuso mbatsa ke a tsebe ka I recognize voice ya gago le go dira le voice over ha ke kwa voice over ke a tseba gore o ke se se mangkoko wow because of that sweet voice ke yona go dira gore o be mangkoko that call ke yona go dira gore a gona voice ya go swana le gago mo lefatsheng ke a leboga Bevele a kere so ke hlohleletsa batho le bona gore ba tšee that unique thing about them that make them stand out that make them unique from their peers ba bona gore ba ka dirang ka yona buku ye ya gago batho ba e leng gore ba nyaka go bala ka wena ba e leng gore ba nyaka go fola mo e leng gore ba go betse gona a ba fole a ba kgone go go fitlhelela gomme ge ba ka e bala ba ka ikhumana man Bevele ba fola ba ikhumana bjang o bona go di kgokaganya tša le yago go njwalo buka e available go nna mara e available le go Amazon ba ka ya go www.amazon.com mara in digital go Amazon ke go njwalo ke discussang le ba bookshops gore re be go ntwela mo di shelfong gore batla ba gone go hwetša go njwalo ba ka ikgokaganya le nna go 078 466 8368 o dirang gone bele bophelong buka o ngwadile o feditše o tšwela pele ka bophelo ka go dira ke tšwela pele ka bophelo ka go thuša batho ka go rekiša buka go thuša batho to enhance their self-esteem and confidence ke also a fitness influencer ke ruta batho go phela healthy holistically ga ke re holistically ke ra mentally physically semoyeng because dilo tše di connected we are connected it's not about the body when you feel good about yourself you feel good about your mental you feel good about moya wa gago Bevele mental health bothata ba monagano bo bolelang mo go wena
bothata ba monagano bo bolela gore swantse re itlhokomele. I know go ne le mathata a mangwe are beyond our control, Yeah. mara we can take control of what we can, and batho ba neglecta jeo. I'm not estimating matla a bofokodi ba monagano, Yeah. mara some of the things re ka di eliminate if re decide go itlhokomela rena re tšee sephetho gore okay, how can I do about the situation? Go tshwana le nna, I could have easily been a victim of mental health because of my esteem issues, because of my confidence. I could have easily said, le fa sa leng rat, batho ba nrat. Mara what I could control is how I see myself. Yeah. Ke tsoga every day gore no matter what is going on, I'm Ebile a sa enough. ka wa fitlha mo e leng gore o nagana go ja bophelo bja gago. Nix. Because wa lebella gore ke eng se nka se o ka se control dilo ka mo, o ka se control di-opinion tša batho, o ka se control gore mang o go treata jwang, but o control how you react to them, Wow. ka mo go respondang to those situation. Beverly ke ipsine go bolela le Re ipsine nna o ka re ka tšwela pele. o ka re ka tšwela pele a ke tse re tšwela pele go fitlhelela ka ka baka la gore ke dumela gore re be re nyaka gore batho ba ekwe ba ekwešiše ke yona yeo ya go itshepa ka baka la gore o pala ke go itshepa ka baka la gore o na le se se itseng mo go wena se se go dirang gore batho ba go lebelele, batho ba go bolele, batho ba go gegeye. O boletse gore go ka šomiša sona seo sa go šomela o tla fitlha gole. Eliminator, fela ke advice batho ke re eliminate the opinions of others. What do you think about yourself? Wena, how did you do one? That's your power. O na le matla mo. Or what do I think about motho a ka tla mo re mara letsogo la gago le jwang. Mara nna ke a itshepa, ke re ka itshepa. Šimo letsogo la go tsho le dira le Ke manala. dira le manala. Wow. Ke a itshepa, ha ona ntho e tlang tsikinyang, di-critics ba tla bolela ba fetša. Mara nna at the end of the day ka tseba gore ke confident, and confidence ya ka ya mperekela. Ke mo ke thuša batho, ke mo ke humane purpose because of the very same hand. Wow. Beverly tsamaya ko nefatša maphelo a batho ba e leng gore ba go tse go tshwana le wena ba e leng gore ba bang ka nnete ba na le bogolofadi bo bo itseng, ba na le di matsogo ba maoto a sa felelang, ba bang ba bona ka leitlho le le tee jalo le jalo, ba pala ke go tswela pele bathong. Re tlhoka batho ba go tshwana le wena gore ba bontšhe batho gore hey, le wena o motho o feletše. A se gore batho ba feletšeng e le gore ke na le menwane le simo gore ke feletšeng ka no ke na le se sengwe se e leng gore ke a se tlhoka se wena o nang le sona 100%. Ka nnete. Ke lebogile nako ya Go gago. leboga nna se se mangkoko. Wow, ke ena Beverly o e leng gore ka nnete o mmone o itlhalositse gore ka ba le gore yena o emelang mo bophelong. Ga gona taba gore matsogo a gagwe ga a tshwane go ba go diragalang, e tlo no dula le Beverly a tseba sa senyakang. Buka ya gagwe e gona go botse gore o ka e hwetša bjang. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.